Yunshim ganambar lai spa sau po. Ganambar lai spa sau po. Sumbayang. Wan paraya ro yudrai, Alleluia. Dembali maulong blay, Alleluia. Ra shudrai la jing ayu, Alleluia. Lagi santo ya iken Alleluia. Ubakra ubadon bor, Alleluia. Ulong sim halor baro, Alleluia. You can ride paradenmu, Alleluia. Ujong ingi jongmu, Alleluia. Sur utrai tas ngau baong, Alleluia. Ngap yang ngabapin manha, Alleluia. Sim bakoi Amen. kajinga ye jong utrai jong yu Jesus Christ bar kajing it jong blai lem bar kajinga slok jong men sim bakoi ken don ring card bar pi barang Ringkat bat piru. ko men ko para bayin how Jesus Christ hagen ke men step kad mungelaban hakmar duan jong utrai ban shimin da hagen ke mas bakoi daga jinga ke bakrau tu ngai ti bar ke jing tumo jong i hakmar u Jesus tong duai kerpang na ke men da ki ke sam jongi Tungi duai nak benda ki kimik pa jongi ki himen ki para jongi ki parlo ki para maran jongi tungi duai kerpang nak benda baharo ki bapang ki basitom kam kerpang ki tugbela panjing duai nangi ibe pibe ki tugbela hapo hospital mindam tungi nai tia ki bara menda hak maru jisu bar tungi duai nak benda jongi bakinio ki jing kod jing kia environment sim tungi duai nak benda baharo ki nongpo bakin khila ka bamod bakin man phai sautrai tungi duai nak benda yelade kadba pidon ka annual meet jong samla jong kamau kalam parish kadba pilawan hakmat ujisum tungnai ti alade meda hakmat utrai bad kadbang rekhe meda ga skibrom jong markus bakoit ai bangi barong ilong kum markus kum unong yala pakrau kumba markus ula yala yakaktinu blay ai bangiru ngini yala yakaktinu blay Kenapa ngiru nginio ke togesap ban kring bongun kibriu sha uji su sha ublay tong duai kerpang hagani mas bakoi na kabenda I merikumen kun tong ni ba ublen ayai ki jingja thait ke bam chukut Renggar barang ki jing tumu tong nai ti baro ki beg jing tumu hak maru jisu mendam Berkat bangga dengan itu baro ki jing tumu jingi hak maru utrai tong nai ti ri baro ki pop jongi Leng ba ki pop ipin sungusi yau blay ipin yam yau blay Tab dak jing sungusi ka bakrau tong nai ti baro ki pop jongi hak maru jisu mendam Bertogen kerpaan dia uji suban pin koi dia ke donor jongi, berban side koi dia ke donor jongi na baro ki pop. Kerana galaman si pindah hagan dia mas bakoi daga donor ke bakoi.
Endaglada bai ti baro ki pop jingi akmar jisu mendarap daga jing sungosi ke bakrau tungan dumailang nga pla Blay badan bor baro, pada happy ko men kapara, bangalale pop shibun daga chimper khat pada kitin, dagi kam daga chimlek, daga chimlek balat chunga, daga chimlek balat chunga, daga chimlek balat bakrawe chunga, namor katana kapat maria bakut, kabaya sa face Yahyal Badikirikun, Badati Kalman Kapara, Banduay Nagamanta Chunga, Outrai Blaze Chungi. Ublay badan bor baro unis ne yangi, badan dalam map yaki pop jongi, uni alam yangi shaka jingim bam cukur. Amen. Traiken rat ko blay isneyangi. Traiken rat ko blay isneyangi. Kristo ma ko Kristo la ko nong pen im jong i pen im yangi. Traiken rat ko blay isneyangi. Traiken rat ko blay isneyangi. Kristo ma ko Kristo la ko nong pen im jong i pen im yangi. Buram hublay sha trong, bata kandau ching su, haki ben liu baro, badan kamon baba, ngiyaya royami, nginamat ngimade, ngiyay bendon guro. Bangis nunguyami, bangis nunguyami, kutray kublay simne, kukpadan borbaro, kukun marway upa, kutray u Jesu Christ, kukun lambraro play. Bakit kipopetay, tokyan ka jinggan pa, tos ngausan ayangi, tos ngausan ayangi, datang mami bakut, datang mami utray, uway bahagritang, mami ko Jesu Christ, mami way ay lomplay, hajing yalong kawe, kalunin simbakut, hakaburong ukpa, hakaburong ukpa. Tong inya duway. Koblay, may balakin tiya Marcus bakoid unong to gospel jongme. Daga jingay ay ba unyalap ya ka gospel. Tuway hangi ngikirpad, bangin mintoy nagajingi kai jongu, bar bangin bud shida hakidin jad jongu Chris. Uba imbad sen sharngad badmay. Haga jingalong kabay jongu men simba koid ublay junom la junom. Amen.
kajing puli na kasithi baningkong Petrus bakui kalnong san kadkhot san dukat saw ko ba e mapi baro tukup yalade da kajing snguret mar kaliang namar ublei upersha iki basarong henrei u aijingai iki bas nguret tu pendam yalade namar kata hapok kakti badan bor jong ublei baha kaya kababiang undup kente hu pi shajarong tu berat hu ya baro ki jingku slai jong pi namar usumar su khere pi tu tlek tip briu tu sharai unong shun jong pi usoitan usangkel leng kum using bakar hu uwat ban yok ngut yanu tu ya lek persha ya u yang triang halaga jinget da kabakan mau ba kakan hun ki para bangai jengpi kasha kaju kajing jenjar keleng keperthai bat anda pila sha shitom shipon ublei jong kajingai ei baro ubakhot ye phi shakaburam bom jukun jong u hau chris dala de hi unpen janai unpen skam bat unpen khlai ye phi hakaburam bat hakabor san sha junom la junom amen da usil banus ya ubalan yau kum upara bayene ngala thot leng kot shepi ngada kentu bat ngasakhi bakani ka long ka jingai ei bashisha jung ublei tu yang scam haka kabalang hababilan ya kabala jet lang bat phi ka ai khublei ye phi bat kumjo ru umar ko sukhun janga to ya ai khublei mar kaliang da ka jing do bakhui ka jing suk ke phi baro ke balong ha ukris kaktin jong utrai Kasam prapakandai kanambar nyospa nyobusan ngan roi jing it utrai junon jing i ba jing shisha kasurban ang penbra jing ba utrai jing i chong mi kan ne ka ke junon ngan roi jing i utrai junon jing i ba jing shisha raka surban nang penbra jing ba utrai ki breng ko trai ki ruayaro ya jing kular chung mi men simba chu tang chung mi angel ki ruay na ba u ei habneng utrai bayaring kabat mi ei shabaya kot boy bat mi kutrai ngan ruai ching it utrai chuno ching it ba ching shisha raka surban ang penbra jing ba utrai suka jat briu ba pdyang burong yus imbla jin utrai jat bayat lenti jing shai hak ma jong mi haka kerteng jong mi kutrai kin kmen bat kin shat kmen kin lap den rai ching kmen ha hok jong mi ngan rai ching it utrai chuno ching it ba ching shisha
Sungabayang. Alleluia, 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 Alleluia. Ngiting yalap yaw Chris balasya sa anarpna ubalong kabor ublay bat kajustat ublay. Alleluia, 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 Alleluia. Utray undon ringkad bad phi Ringkat bat piru kajing pole na ka gospel bakhoid katkum u Marcos. kaburong hami kutray. Ha kata kapor u Jisu ula pau hakikat uwaingut kisinran bad ula ong haki ki ilait sha satla ke perthei bato yalap ya ka gospel hakijing thau baro jaru bagait badu bab shapin baptist en sapelait im hendrei ya uta ubam ngait en sapendrem kine kidak kin iait sendran ya kitoki bangait haka kerteng jonga kin beno ya kiksoid kin kren kiktin bathamai kin ra ya kibsen baladak kidi ya kabi kanumpin new yaki kin bu ya lakekti haki bapang bar kita kin koid kran hadin ba utrai ulala ya kran barki lakin tiu ya u shabneng bar ula song hak ka kamon ublay teki senran kilalait bar kilayalap kerlang saudong kat ba utrai pat ula trailang barki bad ula pens kem ya kata ka jingalap daki kambha ki babud yakha ka gospel jong utrai Kajiyaro emi ka Chris. ko hamun ka parabair how Jesus Christ midagas ngi rakhe kabalang rakhe gas ngi borom jong Marcus bakhoy u Marcus bakhoy uday unong to jong ka gospel Marcus but Marcus uday usenran jong u Petrus bakhoy badu Marcus ula iyaid renggad bad u Paulus keleng ban ialap eka gospel u Marcus ula iyaid renggad bad u Paulus keleng bad ula ialap eka gospel barkum juru u Marcus ula seng ya kabalang ha Alexandria ha kabai ke jaka ke bakerteng Bokhalia ha Bokhalia u Marcus bakul ula seng ya kabalang bad ula sedang ban ialap ya ka gospel nomor balai ha ka gospel mi daga sing yaus ngo u Jisu ula pau ya lede haki apostol ki ya ki kat ubai ngod bad u Jisu ula ong haki khilet sha satla ke perthei bad to ialap ya ka gospel barban pin baptist ia baro u Jisu hadin ulami part hadin ula shashitom hadin ula yap hadin u Jisu ulami part na ki bayap u Jisu ula pau ia lade haki senran ya ki apostol bar Jisu ula ong ya ki khilait shasatla ke perthei bad ia lap ya ka gospel kato kada ki kamram jong ki apostol baro bad u Marcus rum ula late keleng bad ula stang ban ia lap ya ka gospel Henry pitip kumno u Marcus bakut ulayap pitip kumno u Marcus ulayap kumno kela piniap ya u Marcus bakut pitip ngimtip kumno ula
kumno la sapeniap ia Markus ula seng kabai ke balang haka jaka bokaliyam bad hakabai ke sngi en karbakila karbakidang duai hapo ingmene hapo katogas nong bokaliyam hapo ingmene kila on jingaseng hakatu kapor bon ngor ki jendil kila rung hapo ingmene bad kila kem ia u Markus balai kila kem ia u Markus namar u Markus ulas tang ban yalap ya gospel but bon ngot ke jendil kito ki bom ngeit ha ublei kito ki bom ngeit ha u Chris kito ki bom judu mai kila stang ban khla ka mamod hadin ulas tang ban yalap but ki jendil kito ki bom ngeit ha u Chris kito ki bom ngeit ha ublei kila rong but kila kem ya u Markus but kila da utlai kila te ya u but kila stang ban ta kila tan ya u na katogat snong bokhalia halor umau halor kindau halor klau kila tan ya u sak langba ka snong but kadba kila tan ya u kamet barosh imet jungu las dang ban mong but la mis nam u Markus ula yam henry ki klam sange kila tan ya u shaka snong bokhalia but baro ki snong bokhalia la dap da kasnam jungu Markus bakhuin but she's ngi kila bu ya u hapo patok but lang step kila kibiang kila stang bantan biang ya u Markus na lang bakas nok bokhalia but hading katokan ne por u Markus ula yap enda ula yap kito ki jendil ki kwa bantang ya kamet jungu but kila penkre ke jaka bantang ya kamet bale namar kila isi ya Markus hadu kata-kata namar ula yalap ya ka gospel namar ula yalap ya u Chris namar ula ong u Jesu ula mipan but ula pin baptist lengbar renggad bar ki senran kila pin baptist ya bun ki gentil kito ki bomngait te hadin ula ya pro kito ki gentil kila isi kila dom kila bitar bar ki ko ban tang ya kamet henry kila pin gre ke jaka ban tang ya kamet jungu Markus akapor kila tang ban tang laban slap bad kaler bar kim laban le e hadin pat kisan ran junga Markus kilaban bar kila shim ya kamet yab junga Markus bar kila tep ya u haka snong bokhalia komen ka para ba in how Jesus kanai kade gere kom u Markus ulayap nakabenda u Jesu kanai kade gere kom Markus ulayap bale kila shapin yab ya u Markus namar ula yalap ya ka gospel namaru Markus ula yad keleng daga jing slor ka bakrau enda ula yop diang ya ka bor junga mensi bakul halor jungu Markus dab daga bor junga mensi bakul ula yalap ya ka gospel klem ting ya nuru klem ting ban yalap ya ka gospel komur ka para bayin how Jesus Christ kadbangi rakhe ka sgi borom junga Markus bakul menda ka sgi nong to junga gospel Markus ujisu udang maham yangi ujisu udang ong yangi ibai khilait sha satla ke prathei bad yalap ye ka gospel hake jin thau baro khilait sha satla ke prathei bad to yalap ye ka gospel hake jin thau baro ujisu udang ong yangi ibai kumba ujisu ula ong ye ke khat arngur khat wengur ki apasol kumba ujisu ula pen phau ye lade hadin ula me phad na ke bayap bad kumba ula ong ye ki apasol ban yalap eka gospel kilen sha satla ke prathei ban yalap eka gospel minda ujisu udang ong yanga but ong ya phi ujisu udang ong yangi ibai ban yalap eka gospel bar kumge samla pelaban ban shibinda nakabenda ka annual made jumpi gideven khilli yalada minda kumge samla hatongi yalap eka gospel gibarong gelong ki nongbot jung ujisu gibarong gelong ki nongbot jung ujisu minda gibarong gelong ki sinran jung ujisu minda but hatongi yalap eka gospel hatongi yalap ya ka gospel ya kibai ngi yo bun gi chance dinem ngi don ki program ba per ngi bu ya ka program ba per henry hatongi yalap ya ka gospel ya kibai ngi let sana stai ngi let bun telagi jakana ka benda ke program henry habang ngi let pan simenda ke program lene habang ngi penlong ya ke program hatongi yalap ya ukris hatongi pin itu ya ujisu ya kibai gitu gi bom tip gitu gi bom ngait hatongi ai ya ki ya ujisu lane ngi shulet lakalait bangi penlong ya program bangi let pai halakesh nong jungi kato kam le gurukom ujisu ko bangi baro ngi deban le ujisu kwa bangi ibai yarap
ngi yalap ya ka gospel minda bun sin ngis ngo larain ngis ngo ting ban yalap ya ka gospel mo teng ngis ngo larain ngis ngo ting ban yalap ngis ngo larain ban ong sapang u Kris ngis ngo larain lanai ngis ngo ting ban ong sapang u Jesu ia kibe kito giba mnge kumba u Markus daga jingslur kumba ula penbana ya kubor baba kumba u Markus ula yalap renggat bak u Petrus renggat bak u Paulus ngiru ngideban yalap ya u Kris berkumno ngilaban yalap ya ka gospel tang ladangi yo pediang ya ka bor junga men sim bakhoi tang ladangi yo pediang ya ka bor junga men sim bakhoi tang u men sim bakhoi u wan halor jungi hi ngin yo ya ka to ga bor ban yalap ya ka gospel menin ngila yasngo sapang ke jingala ka bamot jong u Saulus menin ngila yasngo sapang ke jingala ka bamot jong u Saulus uda ulap pinyap ya ke Kristen u Saulus ulong unong pinyap jong ki longbod jong Jesu Henry kumno u Saulus ula kelaka bamot bat hadin u Ananias ula duai halor u Saulus ula yopdiang ya ka bor jong men sim bakhoid enda ula yopdiang ya ka bor jong men sim bakhoid u Saulus ula stang ban yelap ika gospel ula stang ban ong u Jesu udo udai u kuno blay badu Jesu ula mi pad daga jingslor ula stang ban yelap te ban yelap ika gospel komun ka para gi baorong ide ban yopdiang ika bor jong men sim bakhoid komod hakine ge ngi baro kat ba pidon ka annual meet jong bi pide ban duai pide ban trang naduka donut naduka men sim ban yopdiang ika bor jong men sim bakhoid halor jong bi namar tang radangi yopdiang ika bor jong men sim bakhoid gilaban yalam inyo ika to ga jingslor teng dena kita gadaw ngala ong teng is ngot ingis ngolaran balengis ngoting balengis ngolarain namar umen sim bakod ju tre hapo jing hod ngala yopdiang ya umen sim bakod henre tre hapo jungi langba jungi umen sim bakod unnom tre radangi im hakapop but ngatarai minda kasngi pidon ka sakraman jing plapop pinang penkre ban playa baro ki pop te minda kasngi bide ban penkre ba nak benda ka sakraman jing plapop habangi aitia baro ki pop men sim bakoid unsa man hiar halor jungi bodo men sim jungo blai unsa ai bor yangi bani alap ya ka gospel komun ka para bayid how Jesus Christ kat bangi simida ka mas bakoid war kat bangi rakhe ka sngi boram jungo Markus bakoid tongin duwai na du ka donot tongin duwai na du ka men sim bangi baro ginio ka taga jingslor ban yalap ya ka gospel bagi baro ginio ka taga bor ka taga sap ban yalap ya ka gospel but ngimde ban thing yani anuru kumba u Markus ula yalap but u Markus ula yap nakabanda u Jesu bale namar u Markus ula id ya u Jesu but u Markus ula yomad ya jing down jong Jesu rangat badu dena kata kada ula yalap teban yalap ek gospel ngiru gide ban yomad ya u Jesu ha ka jing tang kito ke bala yomad ya u Jesu tang kito ke bala yomad ya jing down jong trai rangat bad ki kelaban yalap ek gospel teng gideban trang gideban duai bang irungin yoma shisha ya Jesu ha ka jingem jungi ngi ibai pe ngidon gamban yomad ya ka jingdon jung Jesu ha rangat barngi ibai pe manla ka khleman kam karpang hapneng ha ka pormas bakhoid u Jesu wan shisha ha pogodon jungi ha ka dor jung pobali pada ha ka dor jung ka bain u Jesu upen kelaya ka ya ukpo bar ka bain kum ka met bar ka snam jungu baru Jesu wan minda ha pogodon jungi te gideban ngates kem gideban yomad ya ke jingdown jung Jesu ha ki Eucharis ke jingdown jung Jesu rangat barngi tang ladangi yomad ya Jesu tang ladangi yomad ya Jesu ngil katoka jing slur ban yalap ya gospel hagere ke mas bokkuir kon ko para tunga divine document simbangi maro ngi id ya Eucharis ndu ko donut ngi yomad ya Eucharis adu ko donut bar ko juru tunga divine bangi barang ngi yopdiang ka bor jung men simbakkur halor jung ibai pe kamba ngi bara gilaban yalap ya gospel sha kiburi bara imde ban long kiburi kiba ngola rain imde ban ki sambla kiba ngola rain ban pule ya kaktinu blai ting tang iyo ngi yoi mo abang idon ke jinga senging adang idon kana kono ka program ru ladang ya kiburi ki yong sunga bapi pule ya ka bible ka pule ka gospel ting tang kiburi ngam pule ngi ong ya kibai ban pule nganom pule mo balengis ngol la rain ban shim ya kaktinu blai hakikti jongi balengis ngol la rain balengis ngol ting ban shim ya kakti shim ya ka gospel hakti jongi bar balengis ngol la rain ban pule ya kaktinu blai
balik namar ka umensim jeng boleh jutre balik jutre namar lesengi dan im haga pop don ketokat don ka pop lesengi la buria ki pop dene kita gadau umensim jeng boleh laban trelang bajungi te kintai dia kito ki pop baro ino ya baro ki pop ino ketoka jinglong barim jung pi bar stang bani maka bagi jingim ka batama kum ki samla kum ki kenna jung kum ki kon jung boleh ngi ban im ban yalap yaga gospel tungen kerpang Yesu midagas agane ga mas bakuit bangi barong ngi pediang ketoka sap ban yalap yaga gospel but ngide ban duwairu na kabenda baro ki priu ba kinong pop kin killa ka mod ngide ban long ki priu ki ba hikaya ki bai shapang ukris ngide ban long ki priu ki ba ai ya ukris ya ki bai tungin duwai na kabenda kane baro kan bangi shiminda ikane ga mas bakuit ini ro ya uji ukris Subhayeng ngangit hoblay pa badan bor barong tentang kebening berdau pada Jesus Kristus kun mamarai jungun utrai jungi ya balapun aman simbakui ya balakana kamaria thestuti ya balashala bena popon Jesus Pilatus dasana punaya ulaya badatabya ulaya shibaya hagas ngi kebalaya bulami parni bayam lagi sebenarnya sosok kemana boleh padan bor-boro, nanglawan padan syar di makibaya, nangay mensim bakut, hagabalang katolik bakut, hagajingnya sebab berikut, hagajingma bikipop, hagajingmi pan kado, hagajingmi bam cukur. Amin. Insyum kanambar laispa Andrew Popra, laispa Andrew Popra. Shimko trajing im jonga nga ai ti lot yala di hami shimbaro kisi jonga bangan raya royami shimkini bangan treitang daching idyami shimkini kikta chongna ngan maria lapyami shimkani kasur chongna bangan roya Shimka berperkat jonga bangang tiptang yami Shimka spaka jonga Shipi saru kamlika jonga Shimya kadono jonga
Kedua para baga jingkini ajunga barjungpi kalong ka bapdiang kun ha ublay ukpa badan bor baro. To train pedeng kecing kenyana ikti jengpi nak banta kecing rabal kaburam ke kerteng jengu kecing mentoing dari kebalang baku jengu barok kawai. Kadbang ikan mau ia ke borom jonga Markus bakhuid ngiterwa hame kutrai ia ke jingkini yang ke jingyaro barngi kerpan rit ia me baga jingyalap ia ke gospel kan sha klemdu hakabalang jongme dau Chris utrai jongi. Amen. Utrai undon ringkard badpi Ringkat bapiru. to kinti wela kidonut Ikati wiki shall try. to nginaingu ya utrai ublay jongi Kashung hog bat kadai. da shisha kalonga basong hog bad kabadai kadai ti jongi barga jing penim yangi haman la kapor barga jaka banaingu ya me ko kanrad ko pabak khuid ko blay badan bor bad bam chukut lengba utrai jongi u Jesus Christ namar malate ya kabalang jome kaban iyang khem triang hakanong rim jongki apostol bakan long kadak bayaine jonga jing khuid jongme hangne haprthei barka sakhi habaro ya ki jingkar ko jongka bening namar kata minta bad pateng le pateng rengar barka ken hon jongi angel ngirwai hame nadu ki donor jongi kadbangi pertajam rengat lang bad ngi penbana. Ubakun, utrai ublay kipan, bling birthday sawana kaburam jongme. Hosanna, Hosanna, turwai ublay shadrong, Hosanna ublay chuno. En yaro yubawa haka kerteng utrai bring birthday sawada kaburam jongmi. Hosanna, Hosanna, turwa yublay shadrong, Hosanna yublay chuno. Ko hamur ka paraha kene khliman sash sinda ke jinger ke bakrao ringar barne pu bar kene ke wain tunga nai tie baro ke jing tumo jungi hak madu jisum kumgi samla ngilaman hak mad ujisu bandu wai banai tie lade tanba ngidon ka annual meet junga mau klam parish pilawan daga jinger ke bakrao bandu wai banai ti ya ka parish banai ti ya baro ki kam chumbi hak madu jisum hakane khliman tunga duai kerpang nak benda baro ki samla jangka parish jongi kam kerpang tungin kan mau bar tunga duai itu ki samla ke la sakma kitu ki bom wan jingesan kitu ki bom ju duai kitu ki badang imha ka pop tunga naiti ya ki baro menda hakmat utraya hakmat jisu tungin kerpang ya jisu ban kthaya ka donor jongi bakin khla ka bamut barkin ban phai sha utraya barkin sedang ban yalap ya ka gospel tungin duai nak benda yala dero hakane khliman ai bangi barongi terang bani pediang ke bor jung ben simbak huid halor jungi ibe pebe kra bangi barongi niyo ke sap bani alap ia ke gospel kat bau jisun pen khlaw ni pu bar kawain kum kamet bar kas nam jungo tungin duai nadu ke donor nadu ke men sim ai bau jisun pen khla ya ke donor jungi bar ke jingem jungi ibe pebe da shisha melong ngabakhu ir kutrai ketumai juga jingkoi baro namar katang ikrpad iyame topin koi pen kentang ikine jing terwa jongi da kabapaya umen sim jongme kumga umjar halor jongi bakin dop kelalong yangi kamet
Barkas nam jungutrai jungi u Jesu Christ. Haka por bala dino ya u badala kamon sungobha. Ula pediang ya gajing shashitom. Ula shim ya ukpu badakaba aingu ya me. Ula kedia ya u badula ai halaki senran u ong. To shim bartobam nakane pi baro. Namarkane kelong kamed junga. Ia kaba NIT nakabenta jung pi. Haka ju kerukom endalala ia bang. Ula shim ia kakuri. Badakaba aingu biang yame. Ula ayaka halaki senran uong. To shim bato di nakane pi baro. Namarkane kelonga kuri jonga snam jonga. Jonga juta matamai bad bam chukut. Ia kaba en penme nakabenta jungpi bad nakabenta kibabun. Nakabenta gajing map ia kipop. Tole ia kane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing Kata sin bangi bam yone upu Bangi dia kami kakuri Ngipen benada jing yap chong mi kutrai Tarhadu Namar katangi kibapan mentai ke jingya barga jingmi part jongo ngi terwa hame kutrai ya ukpo janga jingim badi ka kuri janga jing penim ngi da aingu aidam namar malan niaw yangi kibabit ban yang hakmar jongme bad ban shakri yame da kabas ngorin ngi kerpad yame bangi kiba ya benta hakamet barkas namu kris ngin long kibala peniat likabai da umen sim bakhuit token mau kutrai ya kabalang jongme kabala priang hasatla ke perthei Batu penjenai ia kah haga jingid renggard batu liok pabak ko jongi ibil bat marwin bishop jongi bar bar o kiling do bar kirunium token mabalam ro ia kihin men ki para shin rang barkin thei ki bala yo tira ka bakarmen ia ka jingme pat bar ia baro ki bala klad no haga jingis nei jongme to pdiang ia ki shaga jing shai ka khamar jongme to is ne yang i baro i kerpadi ia me kam kerpang kutrai Hakan ek khlimad ngidwai kerpang nakabenda kine ki samla jonga parish mau khlam karbaki don ka annual meet jungki ngia itia ki baro hakmar jume ko jisu hakan ek khlimad war ngidwai nakabenda jungki iwei piwei ayba kine ki khun baro kine pdiang ya ka bor junga men simba khuid alor ji karbaki duwai kan baki penlong ki program ayba men phai ka bor junga men simba khuid alor jungki Aiba men pin kuit pin kentang yaki kramba kumba o Markus ule yalab yaka gospel aiba kine ki khun jome kin yalab yaka gospel kin eid yaka kam yalab langba ka yala jing yalab jungki langba ga jing dwai jungki aiba bon ki buriu kin wan phai shame ki dwai ro ko trai hakane khlimma na ka benda baro ke samla ke la sakma kito ke bala le jingai na me Itu ki badang im haga pop itu ki bom ju late jingas na kito ki ba lakin tait yame kito ki ba lakin tait ya ki sakramen ya iti ya ki samla jungi baro hakamar jume ko jisu agana khlimat ban ngi duwai na ki banda jungi ai ba ki kin kala ka bamot ai ba kin ban phai shame lang ba ga jing duwai jungi i duwai ro na ki banda ga parish jungi i duwai na ki banda baro ki program janga parish i duwai na ki banda o father parish priest i duwai na ki banda ki sister kirang babalang baro ki balang snon janga parish Iduwai na kebenda ka retreat center. Iduwai na kebenda ito ke balaman man simbenda ye ka retreat. Ay bakin iyo mad
ya ke jing don jung Jisu ha ke jingem jungi barkin ya pediang ke jingger ko jung utrai halor jungki barenggar bar kemaria te sude bakoir ke kemei jung blai u Joseph bakoir kurim jongka ki apostol bakoir u Francis de Sales bakoir u Marcus bakoir barbaro ke rikoir ki bala pen sungo bhaya me pateng la pateng ngendep long ki babit bani ben thalem ha ke jingim bam chugut bar bang ini yaro bar pindon borom ya me dau kun jong me u Jisu Christ dau lembat u bad hau kan long hamai blayuk pa badan bor ha ke jing yalong kawai jong men sim bakoit baro ke borom bar ke jing yaro junom la junom Amen. Sarsin tu ngai ti bar ke jing tumo jing hak maru trai bada ke jing er ke bakrau tu ngai ke jing duai bau Jisul hi ka yang i banduai kok pa jongi ba happening kan long ba koit ka kapteng jome kan wan ka hima jome kan long ka mon jome ak lo ba happening tuai yang i minta ke jing bam jongi ke bala ka singi bertema yang i kering kang jongi kumbang ngi ma bi ke bala snu yang i but what ya lamengi sa ka jing pen soy and pray to life yang i ka bas niu top lad yang i krapal ko trai na ke jing sniu baro ha ke jing bon jong me to ai jing suk jing sign ha ke sngi jongi kanang bada ke jing yarap ke jing snai jong me ngin light barabor na ka pop bar ngin ye jing na ke jin jin jar baro kat bang dang ap kmil de ke jing kharmen ba khoit bal ke jing wan pat jong nong penim jongi u Jisu Christ Nabat kachumi kalong kahima, kachumi kabor kaburam, junam la junam. kutrai Jisu Christ me ubala ong ha ki apostol jong me ka jing suk nga i happy ka jing suk jonga nga ai happy wat pet ye ki pop jongi hendra ke jing e jong ka balang jong me bad ha ka jing bon jong me to ai ha ke jing suk bar ke jing et le khabai kat kum kamon jong me ma me uba im bad basin shar junom la junom Amen. ka jing suk utrai kan don barabor ren khad bad phe Ringkat bat piru. to gan terbek dag jing suk iwe ha iwe pat Cô khôn lang bro trong u ble và khi nó kỳ bỏ cả bờ thế tu sâu sân ấy hi cô khôn lang bro trong u ble miêu ba khi nó kỳ bỏ cả bờ thế tu snow sun ayani ku kun lang bro trong umle miu ba ki no ki pa ka berte tu ai jin so kyangi hak me yu kun lang broad jong blai hak me bakit noi ki pop jong ka prathei sukito ki bala khot saga jing khawai jong kun lang broad Kanambar ars paar. Ars paar.
bam yuk pu badikawan ying jong a long ka chong kat ka bang adon balong nganai api didn't bleed haba piwan panen ai haba don ka bunganga jing shan ya kat ka banga don balong ngan ai api sukakti hakadonu bapliwang namar jongpi shemhanga yana Jesu kat kabanga don balong ngan ai api ngaudi mapikitnan sa agang mapagdain pinsay so shibun kerhan bakabanga don balong ngan ai api Wanshanga tu imdanga lamanga pimlai yaladi anga tikat banga don balong ngan ai api wan kolo shong bam ban nga bam yuk pu batikawan ying chong a long ka chong pi kat ka banga don balong ngan ai api didn't bleed haba piwan panen ai haba don ka bukanga la jing shan ya kat ka banga don balong ngan ai api sukakti hakadonun bapliwang namar jongpi shemhanga yala jingsu kat ka banga don balong ngan ai api ngaudi mapikitnan sa anga bapinyuin pinsay so sigun kerai bakabanga don balong ngan ai api kaslasi sepandu pesan kumensim Chris punhu yanga kumed Chris sepenem yanga kusnam Chris sependap yanga umnak rum Chris sesat yanga kucing shat lebe Chris sepenkai yanga kucisu bhat church korenga hapok jingong chumi ai ngandri watsha yanga banplat no nami now nung shun baman kedai yanga atme jinyap tu hot yanga batu ong manwan chumi
mereka berkiruku jumi, ngandup biroi mi, jinom la jinom. Amen. Hakmi, kujisu babahar batiang tam, ngadam kerubuk macumi, balag jam pasusam jumun sim junga, ngadua berkepat ini, menjadi ngadut junga, ya jing singo beim jong kejingai, kejing kermen berkejingai, ringkat berjing susai bersisya, na punta laki pop, bat kamondos kamban lebano, kadbah po na dehi, da jingai berjil, berjing susai musim, ngayai kusan tay santalil jingmong mapulotam, da kabakan mo itukutin, ibaw David na tulpa, laslam baw laklan siya pang jungti, Jisu apa, lasam tuti berjana, kenanya kasing junga. Kaslashi spa iway. Kajing doay na kabantay kiling do chungi. O Jisu, to pait na kajing isnui yalan kijong kiling do. To pandari kila kajing syaham kabukuit. Nagbantay jing jalagamo jong kinang pop. Wat siya bati balapan sila jing kikin bitingit. Pagkitaman kasingi kami bakit na kriya chungmi. Wat ay bakrimen sido jing kikin bitak kriya. Pagkisaw karaan nakaslam ko do tam chungmi. Turi ko ikiran no chungki banambit bertay. Namai kilon hidak kerja beneng, jong kecing longling dok berpenai jungmi. Tukar kui kecing tray jungki bakin say sok kanai, but I baik tu ki bakin syakri kani kepertai, kin long ki kecing kemen bak kecing tengan beneng. Amen. Tong inya duai. Tong ay ngikerpan koblay badan bor baro, bakata kabang ngilayo pediang na keduan bakuit jome, kan penlong yang iki bakuit, barkan penskem yangi haga jingait jongka gospel, ya kabang umarkus bakuit ulapan bana. Dau kres utrai jongi. Amen. Utrai undon ringkard bat pi. Ringkat bat piru. Ublay badan bor baro un kerkudoya pi. Ukpa badukun badumen sim bakuit. Amen. Toleit suk badiaroya utrai daga jingim jong pi. Alleluia, alleluia. Iswangu yang haleluya, haleluya. Kanambar kendai pepra. Kendai pepra. O Cristo la shaya, O Cristo la mipa, O Cristo sawan bia, yang iruban pen mipa, Hallelujah, Hallelujah. Yutrai ngan raya roja, ya kajing coba krau. Long shunu trai ubekra penoa po durya bakrau play chongi bakrau badon buro long chop ya kaching ya trai kan ra chong kaching im hallelujah hallelujah. Kani kasngi kawai niam, kasngi bublay latau,
yang in yak men in shat men kan tiu ching jo pa kra u Christop tat kan tri u pli ker dop nyam ra u blei u it yangi u la pela dim yangi hallelujah hallelujah ki joy pi ki bat ya ngai ha po bat ha ching ya ching imu Christu wandra ching shai bat ka ching ma la kayang ihu Chris la ka ching ya putrai la ya pu bril barim la pen kayu bril tamai hallelujah hallelujah kajing dua shabantrai Kotrai ngi karpat yami to dan lapa ki kam chungi da gajing tha chungmi but panya roi ki da gajing rap chungmi khnang ba gajing dua ber ki kam chungi baro kin sedang demi barabor badan pendep roi ki tang ban buram yami dau Chris sutrai chungi amen ka buram hau pa ba dau kun ma sim ba kun ka buram hau pa ba dau kun ma sim ba kun ka buram hau pa ba dau kun ma sim ba kun ko donot ba kuita mo Jesu ko Francis disils ba kun ko angal ba kiru ko baro ko mare ko kami jang jing ngolam haga kerteng pa ba kun ma sim ba kun en yoro ya Jesus Christ Singa bahai syong shpang ke program kebabut nang ne nginsa don kejing bam jar step haka nyau saupsan nyau buje saupsan minit kejing bam jar step namta kejing bam jar step kinsa haka kejing rap namta kejing bam jar step kin ngila IT yaka seng samla palang shnong lat nong spa seng samla palang shnong lat nong spa nyau buje saupsan minit Berhati nang tu ingin saya lumlang na baro haka kepandal satu sya dara haka prasan pau ingin sedon ke music ministry haka prasan pau pan ingin saya point na baro namar ba haka kendai baje sawan chief guest jongi te haka kendai baje sawan chief guest ingin sa stang no yakin inauguration program jongi hadu posting tu harus posting ke inauguration program nomor bakam long menin tingin bo no mentah hakan nega kendai bace but in chief guest run sawan arta hang tu tengah kerpa de pi baro aden gejing pam jar step saya pen point no setosya dara tu jaka don program jengi prasan pau ke prasan pau tu sebahai yang duai syab lej pam jar step Hagar teng pa berkun bermusim berkuj amen. Ngisengu ime kubelai teraikan rat pemela ai yengi kejing im kebenengkong pemela ai yengi ime pa ki bahlor ki parlok parajor bat barok kejing kerku ki pemela ai yengi kutraing ngisengu ime namta kene kesngi betamai ro ke pemela ai yengi ngisengu ime tonang kerku kedok yengi kenang ba kene kesngi ber kene ke program jongi kene kesngi kandup ya baik ya renti tukar kuro ya ki resource person kiban ai jing kai kiban ai kijing mentoy namta jongi baro patswa bangin priang kijing kerku jong meng kerpat men kerku kenapa kandup tai ya kemet bergemsim jongi kenam dubla ben syakri hok yeme ipane kene baro da krustra jongi kumaria kokme jong jing snei Hagar teng pa berkun bermusim berkuj. Amen.